Ortacan atı yoldaş yaptı bugün. Keme keleydi kızların armağanı. Yoldaş aldı. Elemanın atı ne? Ben o eleman. Assalamdın atı. Takım bilen ap getirdi. Kaç yoldaş ne? Kuluk jeteli algan mı? Takım bilen aydadı bala. Taşladı jet girip. Şurada talaş tartışıyordu. Şuradan yoldaş kaçıp gitti diyeyim de. Ortacanın atında yoldaş kaçıp gitti. Gitti. İkinci, üçüncü çıkışı şu atmayın. Ketdi joğar kumara. Birincisini taşlagan bala. Ortacada kat kaçtı. Ortacanın atı yoldaş yaptı bugün. Malumatını bereli, dalil qatarı ulaqlarına qoş ötöz. Bugün çavuldu özümde görüp attım. Kelinin bu atın neyse canında turat. Malumatını bere bereli. Bu atın malumatı yaşı boyunca 3 asıy. Yazga 4. Boyu 1.55'ten 1.60'ga ortası. 57-58 çık falan. Tegi Akaramart'ta Gülcüyet'e çapkan karat var. 3 yıl uyurdu, Katar 3 yıl uyurdu olgan. Bu gazık görelik. Ulağı özüne жараша ulağı var. Жақсы, hareketi жақсы eкен bugün. Yoldaş çağırıp жүрді ғой. Yoldaş köp çaptı aka. Şu ulağına katı kızıkanlar olsa yoldaşқа çapıp sırasa da bol öyle. Butu kolu taza o. Butu kolu taza. Денсаулығы жақсы o. Жақсы. Жақсы eкен. Bası qancha inim? Bası aka 250 ming. 250. Kemi olur? Kemi olur. Nomurda aytalı. Plus 996. 220 55 15 02. Bu siyazlar. WhatsApp nomer 0778 14 41 04. Ana şul nomurlarga байланышсаңыздар. At qayerda болады? Көкбұлақ болады. Көкбұлақ. Көкбұлақтың көк аты. Иним бері қайырчы. Жақыннан бір тартып қойына. Мына тұмшығы озғанап көттір тартып байламайына. Көзі чекірмес пе оларың? Көздің чекелері жанандай. Чокер дегенім баны. Чокер сымал емелер бар екен, а? Оларды қарач. Мұны яғында ошондай екені. Тегінде о емесінде бар ақша чамаса. İçinde çokер arılar. Atacakları bir de boylu at eкен. Ne olacak aydan? Burulganlar жақсы. Tüz ayda. Bur o жерден оңға сола буруп койчу. Айлан тегерет. Кагып айдап койсоң болот. Ылдый каратып какчы бер. Ушулат экен. Чала бересиңер. Чаап көрүп алсаңар да болот экен. Айгыры бар экен, өзүнө жараша улагы бар экен. Тектүү кыргыз жылкысынан экен, теги да жакшы экен. Калган маалыматтарды мына телефон аркылуу кененирээк кылып ала бересиздер.